Ka tika huri ake ia nei ki te tai tokerau e rua marama ki mua nei I te huro o te hapu o Ngāti Kahu o Torongare I te whakatau a te kōti taiao e tautoko ana I tā rātou whakahe I te whakatūtanga mai o ngā whare 93 ki tō rātou pātawhito o Onoke. I nai nei e whakatika ana rātou te hapu nei ki te whawhai anō ki roto I te kōti teitei. Nā te mea, kei te pīrāhia, kei te werohia e te pakihi whakawhanake e Onoke Heights taua whakatau. Kei te tino pauri te hapu I tēnei mahi a taua pakihi. Kia hatia, hei tā rātou, ka whawhai tonu, ake. Anei rā, a Timoti Takiwai. He wāhi tapu, kua pīrahia ki te kōti teitei. Kore rātou e mututa ngā whawhai, e kore mātou e muhi ngā whawhai. Ko whakatau e Onoke Heights Limited ka pīrahia te whakatau a te kōti taiao kia kaua e hana whare ki te whenua o Onoke Pā. He whakatau e nanu ana I te hapu o Ngāti Kahu o Toronare. They intended to apply for an appeal and that's what they told us because they were in too deep. I guess we weren't too surprised as they've already taken us through court first round and now again with this appeal. Koinei te wā tuarua I nā tau e rua, te wā tuatoru I nā tau toru te kau kua uru te hapu o Ngāti Kahu o Toronare ki te kōti. He whawhai rua nei kua tūkino I te hapu, a hei tā te hapu, kua ki te I te tikana e panaia ki te taha. Waru te kau mā waru taku tau nei, e whawhai ana hoki mātou mai rā ke te wai e tamanaki ana hau, ko ki te hau te wanga hoki o tātou hapu, te mamai hoki o tātou hapu nei, ko ngaro hoki katoa ngā te kangai pātani ki tātou. A kua noho te hapu ki te kohimoni e a hei ai rātau te whawhai. Hare kau hoki mātou e pēke nui, nui reira te wanga, te mamai hoki ro te mātou nei haere tunu. Enari, e manawarahi ana rātau I te whawhai mo te whenua. Hare kau tēnei take nā mātou hanake. He take mo te hāpuri hoki e noho mai konei. I Ngāti Kahu o Toronare e whakariterite ana ki te whawhai I nā kōti, ka tau tohetia te anamata o Onoke Pā. Timoti Takiwai, te karere.